ni sunai ko. Pagi lepo lo terbuka. Iya warna jari ya sejari ya. Alalah. Ai ko la repek bagangan dan dua kita repek wa. Patang lapai sala kakaji lo wa. Ke rumah si Sulan batang. Malam tadi lah bagadang pulo. Sanjoi. Lapa la balik lo di anti tu la bala di munggu. Madu lah menjadi gadin ko. Kalau awak gadin ko disuruh orang kau untuk mengaji harus capek nih. Jadi minta lah kopi ke Sunamo ni. Bila mah pasti. Godok ke lah kadang-kadang cili ah. Kau undangan sial kok. Nak dikicau dari Sunamo. Ayo. Awak tiap hari siang mempo-mempo ni ke mai. Paninggal awak ni ke bagalik perlu leh. Sun. Sunna ke cejo. Sunna. Ya, Jo. Kamai lalu Apa, Jo? sampai tiba na sunna ka jo. Sampai tiba aja. Bagalik sunna, ka bagalik sunna ladu undangan nak tahu jo ya dah. Oh. Tapi tahu ka jo dah. Iko. Yo. Iko bagalek kakak Suna ko. Hah? Kakak Suna ka bagalek. Kakak sunna. Iyo. Baju mah. Enggak Suna ka? Indak, malu ka Suna ka bagalek. Untuk nak sunna. Alhamdulillah, Kalau sunna, Ha. dah bayar dah lai. Nabaya ba Tantu aja? nak kajo sabui le dah. Mana ba aja? Kalau Suna male? Ia mengerti oleh sunna tu. Tiap pagi, tiap sanjo, mah kopi sunna itu kan ada jo. Amang ngerti le sunna tu. Akini akak bagalik lo sunna, akak untuk nak sunna. Ndak lah Jo, kakak Suna ko. Giko Oh, Jo. ah. Suna kan kapai bagalek. Ayo ti, Tapi Suna ada motor dong. kau ada motor dah. Ndak. Biarlah jo tu kantan. Amu aja mantan. Jadi kalau demi sunna ni ndak. Jo ketangin ke jadi jo ajo dorong jo boleh. Ya na Akini mungkin lah Jo pakai kayak giko, pakai kain sarung saya. ajo pulang ke Sugau talo. Jo lihat Sugau talo. Oh, jadi. Lah. Dia Suna tunggu di situ. Jadi kalau Bila model Jo, itu Kim? caro Capek pulang Jo. lah. Ah, Jadi capek dia jangan lama. Assalamualaikum. Mana langgang di orang kau? Tek. Tek. Batuh. Langgang hari gini lah. Teh Suna dipanggil ndak menjawab dah. Kamal lah kau. Kau nana juga kau ndak lo nampak dah. Biarlah. Ini dibonta itu. Baik kamu kau stang lu. Karajo patang yang mah ya. Assalamualaikum. Segi gaya kau maju. Amang yang kami. Mangal emang ngopi lah. Biasa. Hari kini tutui. Sunah tutui. Itu wak. Tutui. Ada yang pahi je sunah gini. Kau nak nampak dalam kuala setel na. Pai kamu. Ada undangan tadi. Kapai bagalek. Mangang. Pulang lang. Awak kan ngopi di sekolah aja. Hari kini kau tutui. Teh Suna dong ngecek tutui aja, dong ngecek tutui ya. Nak nampak lang tadi. Kau tadi dia mau kami mah. Ada kapai undangan gua. Tadi nak nampak ada, yang penting awak baru nampak aja baru tibanya. Wang Apa bukti kalau dia pagi? undangan gua. Kapai undangan dia bisa sunah gua. Mau undangan? Undangan. Sun. Sunah. Ajo, jam Mana undangan tadi? Tuh Jo, biasa surang deket samping bopet tuh ah. Wang Ini nak apa percaya aja? dan. menicu orang di tengah hari ya. Untuk kayu ya. Parang kok. Ada kok. Suna. Si tirip. Nah, Ajo mono. Pada. Wang. ancak lu undangannya. 5 buat kau. Dah tenturin tu dah kena buena. Oh, Bacon Pak. aja kuah. Ada kau bacon kau. Di arah undangan. Oh. Iyo yang diundang Suna kau ramu yang pertama, nama Ajo belakang. Ajo kok ado nak ado ajo jadi
Nggak dojo pun biar rancak gitu kan. Panjang banyak cerita yang lain. Iya nama Jo belakang nama Sunnah di muka. Yang penting angkau pergi sunnah korang. Nado ke Sunnah kan nyo pai Jojo tu. Barang kawan, oi, bahasa Diang bahasa Diang. Tu iyo kalau keluar dari istrikan tu bahasa Diang ya. Kalau keluar dari mesin cuci kari itu mah. Son, lama le son. Tunggu tak Jo. Pesan ke lah kopi tu. Eh, Pesan ke lah kopi. kopi kau nak kopi dong. Tu mangang awak tipu siko kok. Lain keciang kan tadi mangang ka main moe. Ai kini ko sunnah batu tui. Pai jombo. Inyo nak ada mengecek tutui do ajo nak mengecek tutui. Lapo sia, lapo ajo, lapo te Sunnah. Layale sunnah tu bajanji jombo tadi. Kapi bagale. Baik. Sia yo net kini ko lapoe sagi kini ko tutui. Ya kan, Kopi biswaknya lai. ya kan mau pe mengopi le ko. Banyak kadang kini orang do kadang nonton tek juh ke do kadang orang bersuang dulu kadang sinan mah. Kade teju itu apa rami na Son. orang. Lah mole son, cepet lah ha. Ajo mau tahu. Ayo lah. dah yang ngeri pakai. Minta Jo. Kuah pakai celak. Padang tu. Kok do ko mah tutui ya mangga bukanya ko. Ko lu ko bakal mehen ko. Lang ini kepilih. Bang mangasih kong lai, pilang lai. Apa kamu ngopi? Pak alo ajo. Kapayo ni son. Dah tiba Jo. Alah, Alah, iya Jo. Padang wak. Gah yo. lah. Mangajo. Mau mana sih kok? Moje. Moje. Moje teh. Samu kayak samu itu yang Ada ko lu sunah bela moje kan nama arden dah. Lah, Ajo mantan nya na anak ko berale kan. nampak ko setel lah. Lah ada pilih ah. Eh, Dah yuang. Nah Jo. Ayah. banyak naga ya Ajo tu. Diajak pe berale padahal lu minta antan sampai muka pe berale tu yang termasuk tindak ko tu. Yo. Mangga balik lah, pi pai. Awak yang mantan nak? Hah? Awak mantan ti. Uang nan turang do. Kuat lupu dan tadi rantakan na dan kilan-kilan dan godok lupu cek. Habisang cek. Lah. Wah, aku pulang lah. Dadah. Ailah kacau gaek ko. Ketika jalan jumpa dusi kancang ya. Ju makan-makan ke kancang ya. Panik wak buik aku mah. Pulang lah mu hari. Tadi nyambil godok lo, tu ambil lo godok. Besok inyonya membayarnya.